Da, ambijent top, atmosfera je super, svi igrači, imamo svi isti cilj, sve nam je jasno, vidimo kakav je grad, da se živi za rukomet, tako da mislim da moramo mi živjeti za njih, da opet Belister bude to što jest. Ko što Lino kaže, trener, ne volim da gubim, logično. Volim da se borim, da dam sve od sebe. Vidim ovdje, kao što sam rekao, navijači, to što daš ti njima, oni tebi vrate, tako da mislim da ću dati sve od sebe da dam što više i ekipi, i gradu i klubu, tako da. Mislim da se iz godine u godinu liga jača, sve više se ulaže u rukomet, dobre su ekipe, svagdje da idemo bit će teško, ali mislim da možemo